با خود بیا نازنین. اکا جانی اکا تمام شد خواهرم. حاضر من تو را از اینجا خلاص میکنم. برای ایست گبزن مرگی فرامایش داده ای وی به ساقی پای من نمیرسد، لیکن من با وی یک مرگی عالی جناب آماده نمودم. انتظار شود. عجل شده با گلویش در میافتم. بختیار چخیل شکست یک طرف ایستان. این آدم ترس رو مغلوب کرده است. این آدم تمام زنجیرها را شکسته آزاد گشته است. این آدم جوشنی پوشیده تمام قهرمانان را پوشیده است. تیری به تنه این آدم میرسیدگی تا حال ایجاد نگردیده است. این آدم بعد از شمشیر گرفتن مثل رعد و برق همه را از دم تیغ میگذراند. در پیش راه این آدم ایستاده نمیشود. بچه ها وقت را نگیرید. ممدو انیل اگر روی میشود. آمدیم پدر. کنی یک تو گیر پیسرم. باز به من برآمد. پیسر جون تو میخواهی من دایما همینجا مانم؟ البته که میخواهم مادر. التماس دیگر نرو. نمیروم، لیکن باز پدرت مرا روان کردن خواهد چی؟ نمیخواهد مادر. پدرم اکنون پدری بد نیست. مرا بسیار دوست میدارد. مایلش بیا یک توی دیگر گیر. خیر کنی گبزن، پدرت عزیز خانم رو بسیار دوست میدارد یا جمیله رو؟ هر دویش رو هم دوست نمیدارد. چه یعنی؟ جمیله رو از خانه بیرون کردن میخواهد. نباشد عزیزه رو دوست میدارد؟ ولی رو هم دوست نمیدارد. آنها رفیقند. یک جای خواب نمیروند. چه یک جای خواب نمیروند؟ در حجره اپای عزیزه پدرم یک جای مخفی دارد. یک جای مخفی؟ تو با من نشان میدهی اون جای مخفی رو ها؟ رفتیم کنی؟ مالش مادر. بیا. نازنین جان، خواهری جان، چی خیال هستی؟ خوبم اکا، فقط کمی خواب دارم. مایلش جانم، خوب رو. بختیار میدونی ما با اکای ممدو یک خواب رو یک جای دیدیم. خدا قبول کنه. تو چی گفته ایستاده ای؟ با خدا که اگر باور نکنی از اکای ممدو پرس، وی هم در خاطر دارد. اکای ممدو این چی بیهودگویی دارد؟ متاسفانه راست میگوید بختیار. چقدر راست میگوید؟ یک سنجش خوابی مشترکمان گذشت. رفت چکر این و من و بالای این باز همه را در خاطر داره. اکای ممدو میبخشی، لیکن تو با این بیعقل گشته تو هم عقلت رو خورده ای. گویا تو این رو درست کردی، این باشه تو رو کش کرد. این خیلی نگو بختیار. یک روز تو هم با اون خواب همراه میشوی، بعد بسیار شرم میکنی. بسیار گم نزن. با کجا رفته ایستاده؟ ماشین را به خانه را. مایلش به خانه میرویم. بختیار تو جنیر رو نیافتی؟ جنیر نه، این کارها رو فؤاد کرد. چی؟ فؤاد جای جنیر رو فهمیده است. این بازی آخر رو فؤاد تشکیل نمود. باز غیر از این بختیار بودنی مرا هم فهمیده است. تمام شدیم تمام. چی خیلی فهمیده است؟ همین خیلی جنیر فهمیده است. یک روز دیگر زندگی میکردم. یک روزک. زندگی میکردیم. باید زندگی میکردیم. زندگی میکنیم. از روی این فؤاد ابله با عزیزه گفتم که اکای ایتکین رو من کشتم. من باید در حال این کار رو حل کنم. عزیزه مرا همچه قاتلی پدرش میدارد. اگر زندمانی حل میکنی بختیار. انیل، تو تقدیر چی هست میدانی؟ تقدیر برای من عبارت از همون اندوه است مگر یک روزی حلال رو ندیدم. همه خیل فهمیشی تقدیری تو خطا است. تقدیر این اجلی رسیدنی فرعون است که در قصر مستحکم حفظ گردیده با یک مگسی به بینیش در آمده میمیرد. برعکس این حضرت ابراهیم باشد، از درون آتش صحت و سلامت برآمده میرود. چنین است تقدیر. فقط شخصیت حقیقیت را با عالم آوازه کند، اون وقت میبینی تقدیر را.
اگه میم دو چیکار میکنیم؟ اگه میم دو مرا میشنوی؟ مرا نمیشنوی اگه میم دو چیکار میکنیم؟ چی گپ شده است؟ چی مرا میجنبونی؟ اگه چی فکر کرده ایستاده ای؟ نقشه کشیدی؟ نقشه میکنی چی فکر میکنی؟ چیکار کرده ایستاده ای؟ من چی فکر کنم؟ همین خیلی بیرون رو نگاه کرده ایستادم. همین خیلی با بیرون نگاه داری؟ یکم فکر نمیکنی یعنی؟ یا توبه این فقط سیری ما رو فهمیده است تو یکم چی فکر نمیکنی؟ یکم نقشه نمیکشی؟ نقشه ها نقشه میکنیم نمیگریزد. اگه این چی به پروایی است؟ این چی به اهمیتی است اگه؟ ما از ترسی فواد به سر یک دیگر قریب میپروندیم تو این رو فراموش کردی؟ فراموش نکردم. چی خیلی روزها بود. چی خیلی ارزوا؟ اگه تو خوب هستی؟ من خوبم. حتی یک نقشه دارم. نقص گوش کن. اول نازنین را برده به خانه میگذاریم. بعد از اون احتیاطکارانه گشتن رو سر میکنیم. اگر فواد حادثه را آغاز کند، رفعت چکر میمیرد. بختیار زندگی میکند. بختیار بر این یک آدمی کارنامه نشان دادگی را هیچ کس کشتن نمیتواند. سلام علیکم دوستانی عزیز. اگر شما و یگان یار برادر شما خواهش گذشتن گرانس قزاقستان را داشته باشد، پس به شرکت بایرناک ما که سالهای دراز کار و فعالیت میکنند زنگ زنید. و اگر شما مشکلی با حجت دارین، آنها شما را از خانه تان آمده میگیرند و به خواست الله در راه یگان مشکلی با شما دچار نمیشوند. ماشین های زمانوی دارای وای فای بی پول و اگر شما از نام کانال تاجیکس پروداکشن زنگ زنید، باز به شما سکید که کلام میکنند. رقم ها در روی اکرانتان و در تگ ویدیو. از درگاه الهی به شما سفری به خطر را خواهانم. بینه خیر این حجره برای چی باشد؟ اگر رفعت از عزیزت جدا خواب می رفته باشد، این معنای آن رو دارد که او را دوست نمی دارد. معلوم می شود که بینشان دیگر گپ است. جمیله رو از این خانه فرستادنی باشد، پس وی رو هم نقص نمی بیند. نباشد این آدم چی کار کردن می خواسته باشد؟ این برای من یک خاطره بسیار زیبا دارد. میدونی در روزهای نقص بیا رئیس. ای بچه این چه احوال است؟ این رفعت سبیل مونده رو کشته؟ نه رئیس. چی منو دارد؟ نه رئیس با اون آدم تیر تاثیر نمیکند. تانکا بر این هم ما رو زیر کرده گذشت. حریف از یک در طوفان بر این در آمد و از دیگر در طوفان بر این بر آمد. در مکان یک آدمی تیر نخورده نمون. با اون آدم حتی یک تیر نرسید. چقدر آدمی که بود همه‌اش را شاخی درخت بر این بریده پرتافت. با اون آدم تیر تاثیر نمیکند رئیس. رابط این چی گفته ایستاده است؟ با فکری من هم تیر به همه تاثیر میکند. فقط به بروسلی تاثیر نمیکرد، لیکن وی هم مرد. بعضی ها با تیر میمیرند، بعضی ها با بمب، بعضی ها با تانک، لیکن همه میمیرند. ای بچه یک کم تریستون نازنین حاضر وقتی نازنین رو فکر کردن است. ها مایلش آن رو یک وقت حل میکنیم. اینجا یک بار دیگر فکرمون رو به کشتن جمع کنیم. ها نمیشود. مایلش من یکون چیز فکر میکنم. مایلش تا هم پاچت رو پایان کن. این چی هست این خیل؟ کنیگم شو. پاچهش رو بسه به اینجا آمده است.
اویسته اویسته. بیا خواهرم. اویسته اویسته. تو رفته بیا بختیار، ما انتظار میشویم. بیا خواهرم. اویسته اویسته. رفتیم. آن آمدیم. بیا بیا احتیاط کن. آفرین. انا به خانه آمدیم. انا به خانه آمدیم. بیا. ака барои чи ин хел кор кардӣ? ба ҷои дигар кас гузаштан чӣ маъно дорад? ту чӣ хел ин корро мекунӣ? نازنین خواهر جان با تو همه چیز رو میفهمونم لیکن حاضر وقتش نیست. تو با خونگی ها یگان چیز نقل نکن. وقتش بیاد من خودم نقل میکنم. اکا جان خواهر جانم خوش آمدید. خوش باشه جانم. خب کنی با خونه گذارید. خوب نخورید کنی. پدر تو در کجایی پسرم؟ خوب هستم پدر خوب هستم. акай бахтиёр чӣ кор кардӣ? он ифлосонро тоза кардӣ? چه خیلی افلاسی؟ از این کلان باز افلاسی هست؟ падар шумо ҳам медонед? روش خود با پدرم هم فهمانده بودم. میدانم البته این بیار رفته شترمرغ یک کس رو صاحبی کرده است. پدرم موضوع رو نادرست فهمیده بود است. نه اصلا عمیق نیست. چیکار کرده است؟ چیکار کرده است؟ به هر آن کاری دست دخترم. من تو رو خیلی تربیت کردم. خیر عمیق یک خطا کردیم پدر. این نمیشود این خیر کار. فرمای آن آدم رو دادی؟ بله دادم. پسرم به چیزی که حق آدم نیست دست دراز نمی کند. میفهمی؟ حاضر میروی و از آن آدم بخشش میپرسی. مایلش پدر میپرسم. амр кун акай мемду. атрофи ин хонаро ба назорат гиред. ягон кас шуморо набинад, лекин шумо дар ҳама ҷо бошед. ба хона даромаду баромад мекардагиҳоро қадам ба қадам назорат баред. агар аз ин оила ба ягон кас ягон чиз шавад, ман шуморо мепурсам. майлаш ба он тараф равед. шумо бошад ба он тараф. гӯшед, ҳардуи шумо бошад ба он тараф. рафтем, шумо ба ман. پدر من باید در حال با اون طرف. نه در جای چین به یگان جا نمی روی. لیکن پدر من بسیار کارهای عاجلی دارم. از کارهای تو یگان فایده نیست. در جای شین گفتم. شین در جایت. رفته از اون آدم باید بخشش پرسم پدر. مایلش راو لیکن زود گشته بیا. ممدو انیل آدمان آمدن. آمد ҳамаашро дар атрофи хона ҷойгир кардем. бахтиёр дигар парво накун. аз ин пас ба оилаат ҳеҷ чиз намешавад. дар ин байн хабари бахтиёр буданат то ҳол паҳн нагардидааст. барои чӣ намедонам, лекин фуад ин сирро нигоҳ дошта истодааст. ин фуад боз ягон нақшаи шайтонӣ дорад. биед меравем ҷинояти айтекинро ҳал кунем. чӣ хел ҳал мекунем? вақте ки акаи айтекинро мекуштанд, مرا در انبار نگاه داشته که یک آدم بود. در بینشون همین خیلی یک قد بلند فربه ریشدار. وقتی که به دیگرشون گپ زدن شنیدم نامش مصطفی بود. چی گپ است؟ کودک میرم. با کجا میبری تو این را؟ با خونه. مصطفی غبس نباشد اکا. ای کلادم دیگر کی میشود؟ وای رو میشناسید؟ وقتی در نزد فؤاد بودن شناس شده بود. راست که نمیشناختیم. در یختون چیزی که میفت همش رو میخورد ابله. حالا در همون خونش است. خیر بیا رفته میبینیم. در اینجا نباید ایستیم. بیاید زود میرویم. از جایت نجم بختیار. عزیزه خوش آمدی. خوب کی آمدی؟ چی؟ از حیات بیزار شدی؟ مردن میخواهی؟ تو با من قصد کردن نمیتوانی عزیزه. میبینی چقدر تو رو میپرونم. ای بختیار وقتی همین خیلی عاشقانه سخن کردن است درست فهمون. ینگا جان گوش کنید. تو دمت رو گیر. نوبت به تو هم میآید. ینگا جان تو هیچ گپ نزن. در سلاح هم به مقداری همتون تیر میرسد. عزیزه جان همش نقشه های فؤاد بود. ها؟ انی همین خیل بوده کیست؟ با خدا که همین خیل بود.
бар дурӯғ қасам нахӯр. азизаҷон, ман бар дурӯғ қасам намехӯрам. дар гӯшҳоям гӯшмонак буд. Фуад чизе ки мегуфт ҳамонро кардам. дурӯғ мегӯӣ? дурӯғ нест азизаҷон, рост мегӯям. бин, хоҳарамро нам наҷо додам. дар назди ту гузошта ба бирон баромад. рост янгаҷон. ман шоҳидам. ҳаминро аз аввал мегуфтед? ман ҳам нафаҳмида ба гуноҳи шумо даромада истодам. агар шумо шоҳид бошед, аниқ ин рост аст. бовар кардам. бас кунед. як дӯст шоҳиди дузди дигар шудааст. шумо бисёр як сегонаи олҷаноб шудаед. дар ҳақиқат ҳамин хел давом додан гиред. офарин. ба ман нигар. бо ин дурӯғҳоят халос намеёбӣ бахтиёр. чӣ хел дурӯғ азиза? чӣ хел сафсадагӯии маро надидӣ ту? ба ман ҳар лаҳзаи гӯшмонак амр мекард. ҷуздонҳоро гузоред, корҳоятонро гузоред. ман ҳам чизе ки гӯяд ба шумо ҳамонро мегуфтам. гӯшмонак? бале азиза, падарро куштам, гуфтагиро ҳам аз вай гуфтам. агар на мегуфтам, хоҳарамро мекушт. фуад аз гӯшмонак гуфт? бале. ҷамила буса карданатро вай гуфт? албатта вай гуфт. набошад ман бо ҷамила чӣ кор дорам? ҷамила бе ин ҳам маҳбубаи рифат аст. як фикр кун, дар ҷои истодагӣ боз дар байни ҳама ман меравам, ҷамиларо мебусам. о ақлат мекунад мантиқан оё дуруст аст? намедонам. аз ту ҳама чизро интизор шудан мумкин. лекин ин хел нагӯй азизаҷон. медонӣ он лаҳзаи ҷамиларо бусиданам лаҳзаи бадтарини ҳаётам буд. валлоҳ било, худо гуноҳ нанависонад. тавба, астағфириллоҳ. мисли лаби шутуро бусидагӣ шудам. гарчанде аз ин пеш шутуро мебусидам, бе ин ҳам дар самти лабонам фақат ту будӣ. ака мо камтар ба канор рафта истем. равед аз ин ҷо 2 дақиқа маро танҳо гузоред. аз куҷо маълум мешавад ки рост мегӯӣ? ман барои чӣ ба ту бовар кунам? азизаҷон, ин силоро ту поён кун. ман ба ту аз аввал нақл мекунам. гӯш кун азизаҷон, ин фуати лаънатӣ бозии ҷанеро ба даст овардааст, фаҳмидӣ? бе ин ҳам ин бозиро барои нафрат кунондани ту аз ман истифода кард. аз сабабе ки хоҳари ман дар дасташ буд, ман ягон чиз гуфта натавонистам. лекин буби хоҳарамро наҷот додам. ҳама чизро ба ту нақл карда истодам. янгаҷон, ба худо рост мегӯяд. ба бахтиёрам ҳила карданд. айнан ҳамин хел янга чизе ки мегӯяд рост мегӯяд. бас кунед. шумо чаро то ҳол дар ин ҷо истодаед? гапҳои моро гӯш мекунед? а? зуд ба мошин гузаред. гузар. падарамро куштанро худат гуфтӣ. ба ман эътироф кардӣ. азизаҷон, ман 2 соат аст ки боз ба ту нақл мекунам. ин фуад аз гӯшмонак ҳамон хел гуфт. агар нагӯӣ хоҳарат мемирад гуфт. падаратро ман накуштам. мо бе ин ҳам ҳозир он хотедро ба суроғаш меравем. вақти куштани акаи айтекин ман як нафарашро ёфтам. яъне ҳозир меравем, вайро ба гап метарорем, ҳамашро нақл мекунад. барои туро бовар кардан ман ягон сабаб надорам. боз ман дар ту ягон хел гӯшмонак надидам. дурӯғ аст. ё худо. исто, як дақиқа. ана бин, ин камера. ана инаш гӯшмонак. ана аз ҳамин ҳамаро медид ва ҳамаро мегуфт. вай раҳнамоӣ кард, вай ҳамаро мефаҳмонд. меъдаашро бо тир пур кардам. кари такрор кун. ман чизе ки гӯям. ту чӣ гуфта истодаӣ? чиро такрор мекунам? ту чӣ гуфта истодаӣ? девона. ту дар асл девонаӣ. девона. маро такрор накун. инҷо бозӣ накарда истодаӣ. одам бари гап зан. چی کار کرده ایستاده‌ای؟ چرا ایمان کردن میخوایی؟ چی با چشم ابروانت اشاره میکنی؟ دیوانه هستی؟ نقص گفته هایت راست باشد رفته یابیم اون حریف رو. همان وقت میفهمیم راست میگویی یا نه. با من نگر این فرصتی آخرینت است بختیار. دانستم مایلش تمام. نه تو نیا عزیزشون. آنجا برای تو خطرناک است. با من نگر یا یک جای میرویم یا اینکه شما هر سهتون از دکان سنگ مزار پدرت برای خودتون سنگ مزار انتخاب میکنید. یک تو انتخاب کردگی من هست به این هم. مایلش عزیزجان گفتگیت بری شود. خیر چیزی که میگویند در سالمی و در روزی نیک و تو با اون نگاه نکرده درخواست رو کن با فکری من. لازم شدنش ممکن. مایلش عزیزجان تمام مرحمت. درکشو. نباشه دخترم تو کجا بودی تا این وقت؟ من سیروگشت میکردم پدر. در کجا؟ با کی سیروگشت میکردم؟ باز بابا. ای دختر وای کی است کی گفتی؟ رمضان.
ягон одами муҳим нест амаки ҳикмат. як рафиқ буд. нозанин ба вай боварӣ дорад, лекин ба одами хуб монанд нест. яъне ба ман тамоман маъқул нашуд. ман вайро дар бисёр ҷойҳои аҷоиб дидам. нозанин бо ин хел одамон чӣ кор дошта бошад? рамазон, падар ин сафсатагӯӣ дорад. ана вай рӯзи гузашта инро дар пеши дар як бача задагӣ буд ку дар бораи вай гап мезанад. шатта хӯрда аламашро овардааст ба фикрам. чӣ шатта хӯрда? шумо дар бораи кӣ гап зада истодаед? як рафиқам амихел. духтарам, бинам ҳама ҷонатин боз бо мушкилоти шумо машғул нашавам. ба рафторатон диққат диҳед охир. майлаш падар. ман ба шумо як чой монам падар. наз мешавад. биё духтарам, биё наздам биё. офарин. ту чӣ кор карда истодаӣ? чӣ кор кардам? барои чӣ умарро назди падарам бад мекунӣ? бад намекунам, вай бе ин ҳам бад аст. хондӣ? чиро? аз дилам гузаштагиро мехондӣ ку? бин кани камтар пеш ба ту чӣ гуфтам? не, шунида натавонистам. ҳама омехта шудагӣ. ба фикрам ҳоло фикрат парешон аст. набошад кушоду равшан мегӯям. ту кӣ ҳастӣ ки ба корҳои ман дахолат мекунӣ? ба фикрам ин ба ман ошиқ аст. чӣ хел ошиқ? ман инро ба овоз яъне баланд гуфтам? не, лекин бисёр тоза шунидам. мебинам ки ба ту маъқул будагиашро мешунавӣ. не, вақти иш гуфтан диққатамро ҷалб накунад. аз ин баъд ба овози дилам гӯш надеҳ. кӯшиш мекунам. ба корам дахолат накун. умар кори ман аст, кори ту нест. беҳуда гап назан. ба умар ягон кор намекунӣ. чӣ шуд? вай маро задагӣ буд ку? муқобилаш мебарему боз мезанад. эй, аз ин ҷо намебароӣ? ба ин кор ҳам дигар дахолат намекунӣ. нозанин, онҷо чӣ гап духтарам? ягон гап нест падар. ҳамаш аз рӯи ту шуд. ман чӣ кор кардам? пиёларо мешиканӣ гуноҳи ман мекунӣ? албатта аз рӯи ту аст. зуд инҷоро тоза кун. бори дигар дар бораи умар гап назан. амр кунед. тавба ё худо. хар чӣ меёфта бошад аз ин хоке протеин? хона ана ҳамин аст. ба хотирам омад. мошинро ҳамин ҷо гузор. рафтем он ҳарифро як дастгир кунем. азизаҷон, ту чӣ кор карда истодаӣ? бо ин аҳволат ба амалиёт иштирок кардани нести албатта. чаро? ба аҳволам чӣ шудааст? не, бисёр зебостӣ, лекин барои занҳо каме хатарнок шуданаш мумкин. ман азиза яврӯз, айтекин явуз ҳам падари ман интиқомамро мегирам. майлаш тамом. аз қафо биё. аз қафо фақат тарсончакҳо меоянд. ба пеш офарин янга. чӣ беҳуда сохтагорӣ мекунӣ каладам ябла? ҳоло ту тарсончакҳо аз қафо меоянд гуфтӣ, манам аз рӯи вазни зиёдам аз қафо омадам. яъне хомӯшист. бахтиёр, дарро шикан. вазни адил зиёд аст. вазнатро истифода бурда дарро шикан. кани адил шикан тезтар. тезтар охир. дарро мустаҳкам карда набошад кетфи ман боқувват аст. яъне эй каладам ябла, як тараф исто. гӯшҳоятонро маҳкам кунед. гӯё мо силоҳ надошта бошем. акнун чӣ кор мекунем? ин одам дар хона нест. интизор шавем, яке меояд. ака, бисёр интизор нашавем. ман камтар кор дорам. аз корат сар накун. ака, ин хонаи ҳамон одам нест?
интизор мешавем, албатта ба хонааш меояд. дар назди мошин интизор мешавем. о ана он одам ҳамин аст. мустафои ғафсак. хамшир о ин ҳайвонро бин. аз вақти надиданамон чӣ қадар фарбеҳ шудааст. аз ман ҳам фарбеҳтар. беҳуда гап назанед. рафта он ҳарифро бардорем. азизаҷон нест. бо ин талоши ту намешавад каме ором шав. ором шуда наметавонам. дар ин ҷо чӣ гап шудааст? гӯш кун, ман ба ту як вазифаи муҳим медиҳам. ту дар он ҷо истода атрофро назорат мекунӣ. мо ҳам одамро гирифта меоем. майлаш кани зудтар бошед. исто наҷом майлаш набошад туро ту мепаронам. чӣ кор карда истодаӣ? он одам ба мо зинда лозим аст. кани рафтем. азизаҷон, ба ту чӣ шуд? ту хуб ҳастӣ? хуб ҳастӣ мегӯям. поям тамом. ту давида рав. ба ман нигар бахтиёр. ин одам фурсати охиринат аст. он одамро дастгир карда натавонӣ. онро ба гап надарорем. туро мекушам. давида рав. чӣ истодаӣ? пои маро мон. рав мегӯям. боз медавем. акай фуад, рифат ба одамонаш маро таъқиб карда истодам. ту ки ҳастӣ? ман мустафо ака. ана як бор рифатро дуздида будем ку ҳасан гуфтагият. мустафоям ман ака. ҳасан? номи ман мустафо аст ака. тамом мустафо, туро ба хотир овардам. ором бош. ту дар куҷо ҳастӣ? дар назди хонаам ҳастам ака. бисёр нағз. гурехтанро давонде. ҳаргиз дастгир шавам нагӯй. агар дастгир шавӣ, туро мекушам. ба ягон ҷо пинҳон шав. кӯшиш кун вақт гузаронӣ. ман барои наҷот додани ту меоям. майлаш майлаш ака.